Molodi Sotab. Kini ni meeting ni asuk laimani TYPC ni Molodi Songkha boskango chini bubagra product kisur de bormani ti phangbai kaisa pati kata lasaina ni mui tongkha heka kai chung TYPC tini kok baksang laika je boskango chini bubagra ti phang khayei je pati asaina sing TYPC sing bobai no tongnai omo kok tini sing kok chapna halaika thasingo no jotono yakti sawoi abono support khlai leka heka kai boskango central je ngani government ni je home minister Mr. Amit Shah no kasi memorandum nani hinai bubagra je samani ga o memorandum mo bosung chini dofani kongnon logiwo chini TYPC ni jara sing jora kaise silai romoi kipili phainai romni kongnobo a memorandum mo danani kongno sing tini kok baksang laika heka ite kaisa kok ngkai sing election commission no Tripura hasteni election commission no bosung ongko rinai tini tamo memorandum rinai tam hinba 1993 sono ATTF by state government je suktimani aro srai srai ke sijak tongo je 1971 ni 25 मार्च ni pore phainai borongno rekhlaina ni ko ka chingtabo dabiti sane ADC songmari ni sikang borongno basai khaiye 71 ni hoite basai khai butar talika thik khaiman pore no Tripurawo ADC ni songmari no khlaina nungthon ekai singomo nirbachan commission no sithirinai te governor no borinai ekai sing NRC ke nayo sing je supreme court tabo bubagra niti phangba je supreme court NRC ni case khai to mane kai obakai sing bharat ni সংবিধান article 6 aro srai tong 1948 ni 19 जुलाई ni pore jara phainai borto original inhabitant ya aipana sing 1951 sonni ngono borsono bitti khlaino Tripura NRC salu khaineno sing TYPC nayo ninga kai tai sing buskang ni je cap o cap na kasunan bagi bo sing bubagran tifangbai je soba Tripura hastengane agi wo sing bubagran tifangbai je babe kai soba khlaika थानाय बिसिबो 2019 जों जेबाबे के खलायका के ताबो बताइसा 5 तारिख डिसेम्बर जुदि केप न तयै जुदि आन्दोलन खायलेना नांखाकाय जों बबाग्रान तिफांबायनो जों TYPC बो थानसा खलायै बाक्सा खलायै जों सिराव खंनाय जों कासुनानि लामाव हिमनाय बबे हिमबो त हिमलायनाय एकायता कायसा चिनि मिजोरामनि फाइटम हाने बुरु खदानि बररक बत चिनि हानिनो बरक दुमबुर बानथामानि परेबो तुइ दुमानि उलो से बरक नक नखुम याकारै हकचाते साते के मिजोराम सबैमानि एंकाय जों आरो सयसा चिनि बुबाग्रान तैफांबाय जों कान्जनपुर थाङै बरनो नायसा एका आरो आं थांका बुबाग्रान लगे चिनि सुरनदेव बर्मा थांका एका चिनि संग्राम थांका ते गोबांमा बरक आरो थांका जों नायमानि परेबो गे बुबाग्रा साका जे बरक Tripura हावानो बरनो रिहेबिलिटेसन मारिनाय नांखाय बिनि पकेटनि पैसा बाय ब जागा पायै हारिना निजे सामानि चिनि TYPC जों आबोनो सापर्ट खालायो दिनै TYPC रो बहिनो बरसिना हानि बोसा जों बचिना हानि चिनि ताखुखने जों बनो वानसुगो बर रिफ्युजिया बरसिना हानि सि बोसा भूमिपुत्र सुतरां बरनो Tripura हास्तेवनो बरनो रिहेबिलिटेसन नानि अबचिनि TYPC जों कक बाक्सा उमलायखा एकाय चिनि पुलिस केस जे तंमनि ओ जे जों जारा सिलाय रमु याकरि जे फाइनाय रमि एंकाय केस नम्बर 4 तारिखै जारा बेले जाताबो 32 हाजागिया ख अबनो 4 तारिखै तिसानानि बागै जों सरकारनि थाने कयनार खाता एकाय जों खाखलायो TYPC बुसकांनि जे बुबागारानि तैफांबाय जेसा सबावनो जों तंनाय आगिबो बुसकांनि सालो जे सभा खलायफुरु जों तंगो बुबाग्राबाय एकाय ताबुनि जे सबावबो जों बुबाग्राबाय तंनाय हने जों TYPC तिनि कक्सा बाक्सा मुलाय खाता साब मानजा खर तिनी अरे मानजा फैका चिनि ताकु अकरा दनु कलय तिनी चिनि सुरनदेव बर्मा तिनी मोतीलाल देव बर्मा आं रंजित देव बर्मा तिनी मिलन जमतिया सबराय देव बर्मा तिनी मोहन रियां तिनी प्रबीर रियां अमते गोबांमा तिनी हेमंत त्रिपुरा साब्रुमनि एका अमतिखाय चिनि कुमुद देव बर्मा सालेमानि एका अमतिखे गोबांमा आमसायनि बर र फाइमानजा अवश्य सेंट्रल कमिटी मेबा का सन्जय ताती दंगो हे बबो तिनी चिनर फाइमानजा फैका एका अमतिखे गोबांमा बरक तिनी अर फाइमानजा फैका जेता चिनि हलनि केपासिटिनि बायरे सने बरक फातरस मा तंसो सागलाय लिया नों निजेनो नुखाना बदैखे तिनी बरक फाइका एका काय जों खाखलायो बसखांनि जे सभा मचिनि दफानो थांरै थांनारनानि सभा अ सभाव जों बुबाग्रान लजिबो तंनाय नांखाय थैरिनाय जों सभावनो बबाय हिमतो हिमलायै लांमा तंसा जों सभा खालाय थानाय